Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Usamla Raymond Khajana, President of KSU Central Executive Council, Marishim Yakabinta Ban I Jinkren Hakajing Alang Panchayat Paitba, Halo Santali Ki Mad Jingdawa Naga Sarkar Jilla Hakajan Mir Kat Pratrik Unailar Aja Arpan Reo Hanong Mansong. Ulapin pa ba udang siyo iya ka video ka pin iya ka truck ka kit po shilom ka side ban light nakabanta surak ka klong bat pendap ha ka sngi bala pinlong ka public hearing nakabanta ban yo klong motion ka Shri Cement Limited halum serman ilaka nong clear men ha ka live way trek unai tung arja arpun reo kumta halor ka ni usamla reman uloong ba ka ni ka pin pa ba ki kintien wat ti liu lab ye ki we yo ngat yala die ki jamenta Kumanci kudo ba kajing klong ya kate surak ha kate sngi lakin no bala klong dagi ba kirsha ni Shri Cement Limited ban khang ya ki ba persha ka public hearing bala khat penlong na ka Meghalaya State Pollution Control Board ha kajing dan lang ki board penya district ka East Jaintia Hills district kawai ni ki mat jing dawa ka KSU ka deru ban pendam ya kate ka public hearing na mar kajing mam yo ashimbenta ki ba persha ka Shri Cement Limited ban penpau ya ki jing sngo ki jongki Nalor ka niyo samla riman ula kren halor ka tungkam tung jam hanegrims ka bedeben perkhat kambo ni ki samla try muluk bat kiwe ki man. Usamla riman ula ong ba ha ka kwet ki khatsan sngi ki ba ka seng ka bo po ka sarkar ban pen urlong ki santali ki man kumta dan kam ka jingtali ban pen khnyo bat pen prai ki paya ka secretariat. Kawai ka trok ka bakit ya ka trin jog ka Shri Cement hak tu ka tliu hak tu ka surak belati bankang di patba balen sa public hearing hang tu nakan mau ya kawai ta ketien ka baka jua so nagi riu teman di ruang ba na du chua di juang wat ju persang banting liu lak na ka bata di riu di bakwa ban persno dan di bakwa ban pre na ka bata ka pha kamiat jogri bekerja beliau nama harga bakadu mapi pesangak hi harga tu kalau lep papiti ina bantaki wei apa siap ya kai kapagi kran kino dalam nadu mene nasu ba babun na kiro patba lawan bal siap yang ini kecil kecil kinton ni kecil kali Populai bang KSU kapelong yang ini public meeting paper hagelang ke district bak kumjua menta hakan yang sedang ke biye ke jongi kacing tunggu ke kongsan kapa kum keseng ngidon habangi pelong ya kan ini ke public meeting kamdenge bangi kuah berpersai yang kita kimat Ibalah seng klasik nama ngecem ba uparado operasam jongi mentagati ide uparado operasam belandang lasat bat kibas sempang kacikru kebongsan abang iwan berpeluang begini public meeting di paper kadai bakum keseng ikwa banhot penyower yakit parado operasam Panai yang ketiga mon berkersan ya kai tabang seng kadon berpenso syak sarkar jela Hendro Terik jauh panai uban rio araja uban rio daski ha bang penskem ya kinong alam batamai jog KSU Central Executive Council arho piligimat gila pak jaga sorgar jelang himat kibakan pop nadu ALP uranium tamat thung jam tamat benora ide cingkala ha kapule gedang le bad kiwi de nisubu ba gabun kimat idan longkam banyak beliau jimbat banyak penbet banyak suki kenang benginyo ya kata kejimjam Hendrai apa yang dapat begini santri kimat di Bangladesh na kita di arham teli isu tu saya ba ke sarkar jelah
lada gadon yang kata kacing Sofia apa sisa gala berpenuan dor berpenuan doa peluk sedam hakini ikin diap ski katsan ski kacing aipor nak liang juga seng mentara ski dari ski hakapa kata katsan ski kelakut ibu aban kran dak bersai jaga sol kau jelah bagi ni kimat ibala pha nak liang juga seng kilong non negotiable but imat ibangima banyak pen pentrekam mardor but hadirin kata yang siap berkat la idon kam banyak syong banyak keren lani nyim kam dapat kongsan dapat minta tolong bagi sorkar kan pentrekam mardor sua ya kiai icingdawa nama yang lagi nakawai kesdam nakawai kesdam nakawai ski nakawai sifat lasu pelong kun jelekai ya kita kimat dicura dipagaseng kacupan snow nakawai kepor nakawai pat teng isna ya kita isnat rekam iba per lingba di social media hakapa isang bangetho hakata kadur jong kiru pat ikentho kenang bergelar penduk mensim ya kidokot bat yang keseng hiborok away hendrai ngaso penkan dak basai katba hidang pen kata nginang doyak onumdan menu bola betit onumdan menu bola penting pesmiet ya kanonglen dapat kem jong keseng hiborok away nakkan mau hakapor bangang don hakijing puli jonga langam bakla idei hausdam arja kadar khala berkumta terter ngam mau tu Islam de ila ondai arja kadar sedeng nga harikat diporok jonga nilai lethap ya kata kam bat ka basno thamla halang Mensan Islam hausdam arja arhusan Haswa bangan min laying bangan let ban pedi yang katur mat haying kasari hang tiapo riboy ngalayo ya kata kasiti bakhat interview nga ngasyem ya kata kasiti daga jing so piau bat haswa bangan piau kali jong parlok jonga ngakam cimpak hiru ya kata tekot ngaftar lo ya kata interview kata kan mengkoi nga bang kita interview namar hapor pengacat hak sedam ada kanal kanai ngempatkan kino ibu ketemu percaya nga hendrai cipo kelas sedam hadian kapoi kata di interview kata hak apa ngeladan dikimut bukut tema cirenjan hak jingi mutonga ngelasakem kamu ketemu bedai pakai isu railway kamu ketemu bedai bagajing pelong di kira repair kamu kemudian jenggot cuy nga banglet hantar interview nama haba kadu endang apang doa dengan laban yo laban pas ada interview endang panpat ya kata ke police verification atau pitarai mo ngan yo kata ke police verification padong ba ngau di beriu pokdan kies tak tahu balik migran ya kadi temat hakaba yang bikin warak ya kata ketuntam keba kuat keba subah namar ngigi ya kicing cencar ngigi ya kata kicing syah sitam ontang jogi sama pulia hendrai wajong kimi kikpa itrut ya kama wading kipe ya kita education loan kipa fair tang menang penyo ya kata kecing nang jing start dia lagi kron dikti hendrai hakapa kadu kaipat kapakiyo tolong pa anda gladap ban penpulie ya kron anda kron dikti kelas dang meletak ya kita ikam gijam hagi dipahnan kipa fair Snosi benong bawa lada kidan ya kata kacing nang jing start bat ya kata kacing sempang
Henry hangapa kandu pat yang kita gikam layo dan kita gikun giksiu gipersa jong dihe saiban jong kisahab kibabu besar repair pat jong kipriu kibodan yang kata kacimetai kebacan pat dikatu ni kinong nikmat dan sola ban pediang bagadak yang jing sofia kebecur kebekrau takadau hak Islam di balalet gelap pelong yang kijiki di repair ban penpor yang sordar ban ora yang kata kacingkela hak tungjam hantai hapo MPSC bat hak DSC repair nah kalian berseng gelap haru ini jinga jimut babun Henry Sulawesi Pat Benong ba Sordar Kamsim Kia bat Kamsim Pentegam yang kita kijinga jimut pat yang kata kejingang nut jong perado prasnam jong ihi poro habang ikran yang kata mat jong ke kampung jam hanti hanigem mentan sipang nasu tamura ngong nu priu pai ubi bersorne de pai ukwa bentenju yang i kita khot de seng aswa ban sedang kejingalang nai kaya kali jong direktor jong kanigem ngana berkat hali mereka ngapai uni tadi ubi kani ubi ukwa bentenju kenang yang i ki dokot jong seng kenang bagan mi kanu kenang bagan tulam kani kajinya lenti jong jinghi jong seng henry ngong bagi dokot jong seng bak pardo prasnam dari baca dari perawai kim desu di baju syamset pit henry kidai di pelandang rastat bat syampang habat syam ya kanu bersenjam bat betelun bat pelong ya kilo kicinghi wat persang mententu namar imdai kipit imdai kisian bagi sumat hak kita kecing tentu berkecing tentu kujopi hak kita dipujuk kujopi bertentu ikran yang baidai bagan sing fakam jam mungkin negeri kadang orang hari ini kita si di hospital Lambari tam negeri Thai negeri Shillong Japan negeri Japan baku tak di Wanwat ya kita kinos nak kati kecela kejongi nama kisutu kini parado prasnam kejongi kibolong bilong di bestat di bersempang bagi bercanai takam berjam dapat kitrai dapat solusi betul dia pak dalam papalai hanti apa hospital negeri 4 kesian jenjar bani yang kita dihormat jongi parado prasnam kejongi hatu timut ban kedua berong di parado prasnam kejongi bantrei jela lagi timong dipepet kepapiang Henry Pat kiletrai sabar dari ilong kita dibacana hitam kenal para ni keseng bagai yang gini para kelas yang berkat oleh Tusan Saniba bat agak berkadu ngimdan Yesu dagang wei dagadau ila benar mangin pelong da ini kicingeki tiba di pelong ngimdai kicingeki di pelong bean Henry di pengilau nong haketian nong wei di democratic ways of protest Henry sosipat bakasansi kelayat bak kesorkar kam simpatiau ngam semi bakan mi kanono kubor hagapa keren na kalian do sorkar hapa ide bakini kimat jingdawa ndai compare ngong api keseng yang apa dei panle keladale kelayat ada pitin dua Kemangau mana di parado prasnam kidai di pelanang nasta bergelas sempang bat natim lut dia kai kecing tu bat cingle do sorkar ngatrai hagadi hadian bakut kini khasan sim dasi kambing kaki isu keban cuba dia ke sorkar Henry naslo badam sorkar berkre namar dan mendai show ke isu Henry kin sadai ki pat ba coba pri nyau trabi berowai di ban ai ke cuba hati hagini kisi iklan dia kata
kai ke baca angti apa ilaka nong kli hakaba kila pelong ya kata ke public hearing penkelai ka sia kata ke private hearing kila keren dak baca kila kerpat lingba kinong elam na police Gentle Hills district unit penkeran kita district administration Banala ke baru dipapa bagian saya kata ke public hearing kena begini akan bersau ya kai ke bagian nomor kani kedai kesencar papa jong papa bat nak bentau papa dai kai ke baca kai bagi tolong ba di papa berapa yang tu public hearing bidang tan di papa di bayu Malaysia yang kata Kasri Cement Limited katba di Parandok Prasna 4 di badan yang kecil tebu dan snow dan peti yang kata kai ke bagian kelas sakti kelas sapam kelas kong tiar gas kelas salan tau dikali kebun di dekat dijongi pelok simit disapkan Parandok Prasna wadong ba Ile ayu mengisi dia, katu kali kecimja, cepok Gentle Hills. Kenal Parandok Prasna, kai baca, hangte Bois Gentle Hills, kelak banja, apa ripoi, kelak banja, akan dia song kecongi, berkantam, kuki paipa song dong song. Nyimde berkelat, yang kepakai kebahikai ini. Legenda, di Parandok Prasna kecongi, lagi beri song tahu. Kinong ile ayu hai baca langsung yi tak isi im sok im san jadi ngatrai dan buat ni minta ina habim hapo apreng jog jing jenjar im dai pantan kata kecing sofer ba kata kecing ja kerja Gentle Hills kenal Parandok Prasna jong song nong song bagi dia jui Islam kiblalet kilabatai kilahikai lagi ya kai belajar yang jatuh di ujungi hakan yang sedang balon jen di Parandok Prasna ujungi nak diwing sedang ditau kim lawan ban ai kata ketiga diang ketiga pun kecongki nak benda kosong sok kosong sengan kecongki nak try kosong nong song kenempat day keteng nong song bat di Parandok Prasna jangan ni sedang ngatrai hatu benda mene kena haim hau kata kacong sir kacong semir kadu hanbai habangan syong aswaban syong ngasuman perta ngasuman khat penyawer yang Parandok Prasna baru kebidan ini bat kita lah yo snow yang limba kini tinhon jing pensawa pakapor la tai biang sasisian panginya ni bata hamadan penpensau ya kata sarkar kebalik kelut ya kecing anut jong Parandok Prasna hi kemau Parandok Prasna ilong ke cantum beliau kepada pat Henry pemengajau pat ini cantum beliau kepada pat lada itili ila berkelam ya dipaya jong sekretariat pada next time ba anda katawa kapor keseng dan kot kawer ya kipat nong song jong song biet nong song kipat ba jong song kini kamtian kan smiet berpesawa berpeso ya kata kecing anu jong gari berkat dari hiburaway sasisian kin wen diklau sasisian kin kiti mau mat perang dari Islam pat dari nyok hiburaway Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya